Kwa ihinda riu Lukresia Robai akoretwo ari kirorerwa kia aingi makiria nenda-ini ngumo ya Lukresia kuumana na kuonania wendo hari mwana wa Kameme thibitari-ini wa Kitale Teaching and Referral Hospital kuria akoretwo akiruta wira ta Nathi. Ngumo yake koneka kuhunja o muthenya kuria riu mumatheire wira wa gutuika uthio wa kambu-ini ya ugendi ya Expedition Masai kwa ihinda ria mwaka umwe. Manasis ni makoretwo magitrend for the wrong reasons kandi makoretwo ni usine ni the wrong reasons no arorwa mwire toyo arakorirwo akidancera patients ake no kona patient ocio kana ka video irathiuruka mtandaoni ni karakena muno ni undu wa uhoro ucio areka na ithuĩ ni tukoragwo tugituga andu aria makoragwo magika maundu mega society-ini. My vision in life majorly tangu tu nikuwe mtoto mdogo is to touch lives. That is how I was created. That's how I know in my heart. Ningi kambu-ini ino ni muhete mweke wa guceera na kwiyonera bururi wa Tanzania kwa ihinda ria thiku 4. Murugamiri munene wa kambu-ini ino Karema akiuga kio giake nikio kia magucĩrĩirie kumutuga. Lukresia gukorwo ari a good example ati weka undu mwega ona ni guteithikira oho. Ona ko ni mundu murwaru hari uguo ni agirire gukorwo agitekirwo kia kana agikwo akiinirwo takarwimbo kauro ni Lukresia agikaga arauga iretwo music therapy no ngiona kinya patient ucio arainagira ri ni arakoretwo ena gikeno kinene muno uguo I think to kona sisi yothe no mahote gwika maundu macio kana ona ithu twathi thibitari tukainirwo uguo I think mundu gutikikona mirimu mingi muno ni akuhona ngona ihenya. Mwena-ini wake Nathi ni agwetete ati mugaru na uria Kenya ingi monaga ati manathi amwe ta andu matendete utungata wao aingi ao makoragwo na kio kinene gia gutigirira arwaru ni maruboyo. Na pia siwezi kusema kwamba ati ni waovu ama wakali. Unajua nurses ndio wana engage na wagonjwa. Ukienda hospitali it is always about the nurse and the patient. Au ndio wanaelewa mgonjwa. Nurses naturally have a beautiful heart because it's not even si rahisi kunurse sa a patient. It is not easy. Lukresia no ukuru wa miaka 22 ni agwetete bata wa kurora arwaru na kumonia wendo riu akiuga undu uyu ni wa bata nginyagia hari mutaratara wa kuhona. Tunaita music therapy. And it's also an pharmacological way of relieving pain. Not only nurses, everybody ought to be thoughtful and view things in a different dimension. Yes, because ukiangalia siku hizi ukiendelea kufanya vitu vile tu zinafanyangwa, you are going to have a very boring world. Hadi ni Kameme TV, ritora kwa ni Bataru wa Mwagi.